Татылуын кинигер бүкінлерге Россия мастер повар Иннокентий Тарбақов. Тарбақовтың астыққа дейін 2 кинигетен бейремегер анаммыт кең тәрәхін болан асты. Арас түймәктәртен турар сәргәх тәрәхін күн бастыкан арыгар тыгын дархан ресторан үләһеттәре мастер-класс көрдүрүләртен сагаланна. Ол күрдүк биһиги бир дойдулаақпыт Константин Матаннанов кыйы сеттон сыла диен аттан осолтардан көрдөрдү. Үләһтің уже 10 жыл болды, ха? Олар опыт бар былай. Аны бутан бастыкы үләһен хагылыга конечно рахмлы. Оны тохтяк бне тан ки та багалах планатын. Баган хөблүр идан үләли бахны. Жамлай. Онтон салгы тыгын дархан ресторанга бармыннан лөлер Гаврил Протодиаконов каздаганы коктейль оңорон үгүс көрөтчүнү сөктөрдү. Күннете ахыр столбудугар урбат седах утакпыт коктейль хайдах оңухулларын кетен көрбүт Гаврил мастер клаһын цеңербит жон үгүс болан берди. Бөлө ныргычугай амтан билинде бар курдук коктейль амтана. Күн 2 саңарыгар тааттан Народный театрыгар кулинарный фестиваль ытылынна. Маннан электерттен бирдилен да терилтенен да келен үгүс кихи кытынна. Биха хыр тефтелбит, брескибит, тоқ параспыт көбедәх лепескибит, хахалы, фруктовый пирогтара, рыбный быт барата бу тестенен сатанылар. Олы хемен постоянно туттар тестем, антойбын көрдірер бүгін күтті келен турабын. Жабу канниттен тәрәхін бір сүрін түхімеғанан Тарбақапты астыққа кенеге бихиреме болла. Бихикен таатталар бұт, онан дойду бұтугар, жаммы сәргәбит алғығын ұлан, жаммы түхәргәбитігер кәпсән, үшігі фестиваль оңыран, түгіндархан атырбық повардара нәхіленяға бәлерін мастер-кластарын көрдірін. Бұқырдық олыс сәргәқ тәрәхін болан асты. Ольга Тарабукина, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениеті, Татта.